tiang wali ngaturang video indek belajar menulis aksara Bali dasar utawi melajah nyurat aksara Bali dasar. Ngelanturang video sani dumun indek melajah nyurat aksara Urastra utawi aksara anu cerke sani akeh nyane blekutus. Ini alit-alit sampun uning utawi sampun apal maka blekutus aksara anu cerke punika pastike sani mangkin sampun presida nyarengin melajah nyurat kruna-kruna sederhana ngangge aksara-aksara punika. Kepertama contohnya nih kruna ada nika wantah ngangge aksara a sareng da utawi de. Surat dumun aksara a ngelantur kewohin aksara da utawi de. Punika sampun dados kruna ada wantah ngangge kali aksara. Aksara a sareng da sampun kemu suara ada. Selanturnya nih nyurat kruna daya nika yen ngering latif ke surat daya nika taler nganggen kali aksara ini punika aksara de utawi da miwa aksara ye utawi ya. Surat dumun aksara de sekali punika ngelantur kewahin aksara ya utawi ye. Da sareng ya dados daya sampun kumacen daya. Kembali a sane impor untuk wacen e sekadinti malih bape wantah ngangge aksara be riba miwah pe riba. Surat dumun aksara ba ngantur aksara pa bapa itu kewacen bape. Lantur nyurat kruna jaje itu tandar ngangge wantah kali aksara je. Aksara je pertama kewahin alih untuk aksara je jaja kewacen jaje. Lantur nyurat kruna dase nika nganggen aksara da utawi de miwah sa utawi se. Surat dumun aksara da utawi de kewahin untuk aksara sa utawi se. Sampun presida dados dasa kewacen dase. Inggih sane wawu nika kruna sane ngangge wantah kali aksara sapunapi ining lintang ring kali aksara sekade niki kruna bakatange niki ngangge 4 aksara niki. Surat dumun aksara ba lantur ka ta kaping ungkur nga bakatanga kewacen bakatanga. Nggih dangan iki dumugi presida tulis uning nggih tulis presida niki nyurat. Selanjutnya nyurat jalananga atas sekali wau surat dumun aksara ja ngantur la ngantur na kaping 4 nga jalananga kewacen jalananga iki nganggen 4 aksara. Nggih kadi asapunika
contoh-contoh runa sederhana sane presida aturan titiang ring videone puniki dumugi alit-alit sane wawu melajah presida gelis murat aksara ini dereng apalang dumut aksara punika nggih matur suksema dumugi wonten pikunaipun keputang titiang adep parama santi om santi santi santi